доказывать, что Ахмад – это реальная сила. Pejuang Chechnya tiba di wilayah Donbas. Di bawah kepemimpinan Jenderal Militer Abta Alaudinov, pejuang Chechnya memperlihatkan senjata rampasan yang digunakan pasukan Chechnya melawan Ukraina di wilayah Ukraina Timur itu. Termasuk puluhan Javelin senjata panggul anti-tank buatan Amerika Serikat. Setelah Mariupol, kini di Donbas, semangat seluruh pemberani. Demikian keterangan video yang diunggah akun Telegram Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov dikutip Tribun Timur Kamis hari ini. Друзья, Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Вот, пожалуйста. Вы знаете, как они хорошо умеют воевать и доказывать, что Ахмад – это реальная сила. Вот эти орлы надыбали у укропов, вот этот вот тарантас, Вот такой БМП они нам достали. Ахмад, сила! Ахмад, сила! Ахмад, сила! Ахмад, сила! Вот такие вот у нас ребята. Укропы убегают, оставляют. Нельзя же на улице оставлять такие нужные вещи. Вот решили приволочь сюда Рамзан Ахмадович. Так что такие дела. Ахмад сила, Аллаху Акбар. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.